inshuti bakunzi ba ISANAMU MEDIA, ni inshuti ya bose the MOS man of strategies kuri microphone za mbere. Uno munsi nta muntu umwe dufite kuri microphone za kabiri. Muraza kwibonera ibirori byo kwakira The Ben ku kibuga c'indege Airport International Melchior Ndadaye. Uko niko byari bimenze. Urabona ko abajournaliste, abamenyesha makuru, abanditsi bo ku mbuga zitandukanye bari bishikiye kwakira umuririmvyi rurangiranwa ariwe The Ben. Nizari vyoroshe. Urabona abatamvyi kuno bariko baratamba mu Kinyarwanda bavuga ngo nababyinyi abantu bavuza ingoma bari baje kwakira niteka muririmvyi The Ben. Urabona uyu onye nicita The Magic kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Niko mubibona byari iteka ridasanzwe. Abamenyesha makuru benshi cyane benshi umuyoro. Urabona muyoboke niwe yarashitse, niwe yishikiye neza na neza indane kuza kumwakira ari kumwe n'abamuherekeje ari we nyene igiteramo Jean Dodier. Ugiye urabe neza aba bodyguard niko ukuntu bari bameze, amakamera yari menshi, abamenyesha makuru akavuyo mudurumbanyo, ariko twagerageje kubazanira updates nkuko mubizi. Narabemereye update day after day ni update kuri ISANAMU MEDIA. Mubandanye mugira subscribe mukurikirana channel yacu Raba The Ben yaraberewe cyane gose. Yewe bamuhaye n'amashugwe bamuhaye amashugwe. The Ben yarasa neza, bikaboneka neza ko yaje ari kumwe n'umugore we Pamela. Ariko uyu muzungu bari kumwe w'umwana nituruzi ko ari umwana wiwe. Ndaza kubereka akazuma gato ngaha muraza kubibona kuri ISANAMU MEDIA, niho muza gukura amakuru ameze neza, muza kubona The Ben neza atakavuyo mu bunyi. Ni vibe after vibes. Uyu ni Alexis Muyoboke, bodyguard wa The Ben. Ujya mwana ariko ndababwira umuzungu ngo ujya abantu bari hafi ya The Ben baze kugira commentaire kuri YouTube yacu, muri commentaire batubwire ninde exactly, ariko umengo nabamuherekeje nkuko Muyoboke yabitubwiye araza kuzanana na team na staff yiwe yose. Uyu ni wenyene igiteramo ni Jean Dodier yateguye igiteramo afatikanyije na Alexis Muyoboke kuva mu Rwanda. Ibirori ukuntu biza kwifata, ndabibutsa neza ko concert nyayo izoba itariki 30 ni samedi hirya ejo. Na ni nike kintu umaze kubona kano kanya gusushitse hano cyagutangaje hano iwacu mu Burundi. Urugwiro ni kirundi. Urugwiro ni ubwinshi by'abantu bakwakira. Abarundi dukunda ambiance, turaryoherwa cyane. Fete kamburu urukundo ruri hejuru cyane, ndanezerewe cyane, mbese bimeze nk'ibyo wacu. Abarundi gucaka no kanya bariteze byinshi. Muyoboke yadusiguriye ndetse atubwira n'amateka y'umuririmbyi rurangiranwa ku isi no muri Africa ariwe The Ben. Agiye guhura n'abaririmbyi rurangiranwa hano mu Burundi ndetse bamaze gukora byinshi bitandukanye muri Africa ndivuye ku isi yose. Big Fizzo Sabi n'umuririmbyi bariko baraza Alinoji. The Ben yitegure gute ku biteramo bidasanzwe agiye gukora ku butaka bw'u Burundi? Biteguye cyane ku ruhande rwanje, ariko nanone ndanezerewe cyane kuba ngiye gura no kwivuga na Farias is one of my biggest inspiration. I'm close cyane n'umuhanzi witwa Satibi. He's a good friend and he's a wonderful talented guy. Ndamukunda cyane. Linoji namumenye kubera iyi concert, nahise mindi kumufana ukomeye. So muri make I'm very happy man. I'm very excited kuri event yo gukora. Abarundi ni benshi ari biteze kukubona ndetse kuko benshi bagukunda utarigera ubiyereka uwo ari we. The Ben hari band ingo live band yurikimo abarinzi bakomeye barimba live neza agiye korana kuri ki The Ben yahisemwo gukorana na band yo ngamu. Icyumviro nagize nyuma ko nagomba kuzana na band muri Kigali, akubitekerezaho nari yicaye hano ndingiye by the way ndavuga ni kuki nabaye nakuze ndi inspired n'umuziki w'abarundi nk'abagiye Burundi nkabajyanye yo band kandi bafite band ari bo banyamuziki twakuze ufite nibo batureze muri musique. So nyitagura communication n'umuntu umwe hano arambwira ati band nziza ni nyinshi, yambwiye nyinshi zitandukanye, ariko arambwira mu kuri imwe muri zo ni yitwa Ingo Band. Turavugana numva ndabakuze, we about to make history kabisa. Yes, The Ben uraho ikaze mu gihugu cyacu Burundi. Yes, nibatwa rya mbere shito mu Burundi. Nisho ya mbere shaka. Yes, abakunze umuziki mu Burundi barakurindira ngishika mu gihe uzo performinga kuri stage imwe na Big Fizzo, uvuga yuko wakuze wumviriza. Witeguye gute kumbura kugira ngo public yo mu Burundi yihagurutse mu gihe tuzi yuko ari abandi ba artiste bakomeye mu Burundi bahari?
niteguye ku rwego ruri hejuru cyane. Ibihugu byose njyamo bitandukanye biba birimo abarundi. Akenshi iyo nkoze konseri Belgique na 50% abarundi 50% abanyarwanda gutyo mbe bavanze. Ufite igihugu cyacu Burundi n'u Rwanda is pretty much the same country. So ibyo twakoze ahandi tujye gukora ibirenze aho ahangaha ku rwego. Abantu miliyoni barakurindiranye igishika ndetse baramaze no kugura amatike babifashijwe na Now Company yashoboye kukuzana hano mu gihugu. Iki kintu tubwira ku mugwiza atunga yashoboye kuzana Jean Dodi. John? John, yeah. Oh, John is a wonderful musician. The gift to Mr. John Charles Bright. Na Mr. Bright is na yishaka. John ni umuntu navuga ngo ufite vision nini. Yego. Ikiza cye vision afite icyo nayikundiye naga ari vision iri individual. Ni vision y'igihugu cyose. So ni igihugu arashaka kuzamura igihugu, ashaka guteza imbere igihugu. Nicyo kintu nabonye kandi namukundiye n'umwana mwiza cyane. Yes, the band kibazo kimwe rugende iba inshuro yawe ya mbere ujana mu Burundi ariko kandi maze imyaka myinshi uri kurakora abibaza ko cyari giki cyari kibuze kugira ngo wakigana no mu gihugu cy'u Burundi utanga umunezero. Nibaza ko ari igihe cy'Imana iyo kigeze ntabwo wagihagarika. So ibihe bya mbere ntabwo byari ibihe by'Imana tu. The band byari byateguye yuko mu giteramo uza kuba uri kumwe na RJ the DJ DJ akomeye cyane wa Diamond Platnumz. Kubera ko wahisemo RJ ariko kandi ahagarikire kukuvugiriza umuziki ariko kandi ko mutazananye ari he ntaraza yashitse bimeze gute? RJ twavuganye ashobora gushika ejo. Icya kabiri RJ ni inshuti yanjye hafi. So iyo nkoze ibitaramo bya hafi hangaha muri East Africa kenshi akunze kuba ari with me for the most part. Ariko nibaza ko na John yamugiriye icyizere nk'umu DJ w'international. The band akabazo DJ ari we wamusabiye akazi muri Now byaba ari byo. Kubera ko ari inshuti yawe uravuga utereka musunike. Ahubwo nashimishijwe cyane nuko bamuhise nk'inshuti yanjye ariko Now niwe yamwizeye first. ISANAMU MEDIA. ISANAMU MEDIA.